Da bismo dobili beskonačnu struju, za to nam je potreban mali akumulator, ovaj od 6 volti. Potrebna je bobina, akumulator, bobina, oscilator, uređaj 1 koji ste vidjeli na crtežu, uređaj 2. Da bi pokazali kako radi, tu nam je još potrebno jedan potrošač električne energije, tu je i drugi, i najprostiji vid, najprostija sad ćemo da pristupimo pokazivanju kako uređaj radi. Spojit ćemo uređaj 1 spojit ćemo i uređaj 2 tu nam je jedan potrošač. Ovaj uređaj može samo da ima jednoga potrošača. U slučaju da uključimo 2, nestaje. To je manjkavost toga uređaja, to je najprostiji uređaj koji postoji. Sad ćemo da pokažemo kako to radi. Da bi dobili struju, prvo u startu moramo ovaj prekidač da u položaj 1 da nam bude. Dalje, da bi se zatvorilo strujno kolo, moramo jedan potrošač da bude, da bi se zatvorilo potrošač električne energije, da bi se zatvorilo kolo. Znači ovaj uređaj je predviđen samo za jednoga potrošača. U slučaju da uključimo drugoga potrošača, dolazi do nestanka prekida strujnog kola, jer da moramo sve iz početka. Sad ću to da vam, znači zatvaramo strujno kolo, ukopčano, baterija, zatvaramo strujno kolo, dajemo struju. Posle izvesnog vremena moramo malo da sačekamo, doći će do, evo kao što vidite došlo je, više nema potrebe. Znači imamo jedan potrošač koji radi. U slučaju da stavimo drugog potrošača, već remeti strujno kolo, više nije jedno nego 2 strujna kola i dolazi do nestanka električne struje. Evo da vidite, nestalo. Sad ćemo to isto da uradimo da bude obrnuto. Znači moramo zatvoriti strujno kolo, puštamo iz baterije. Evo kao što vidite, potreba malo prođe vremena. Evo dobili smo struju. I ako izadimo potrošača 3 minuta plus minus 20 sekundi i dalje imamo struju. Ako bi prekid trajao duže od 3 minuta plus minus 20 sekundi, izgubili bi struju i trebalo bi opet naknadno to da radimo. Evo opet, sad ću da uključim drugoga potrošača i nestaće, zato što otvaramo drugo kolo i više ne može uređaj da toliko pravi struje i dolazi do nestanka. Evo, vidjeli ste električne struje, ovo ćemo sad skloniti i sad ću vam pokazati uređaj Kvaka
2, 3, 4. Da vidite kako radi i koji ima samo znači jednoga potrošača. Pošto ovo nam više ne treba, to ćemo da sklonimo. Treba nam samo baterija i dalje. Ovaj uređaj ne treba, pošto je on napravljen to je taj uređaj. I koji može da ima samo jednoga potrošača. To je kabel u koji ćemo potrošača staviti. Ovdje ćemo da dobijemo struju. Ovaj nam više uređaj ne treba, pošto je ovo napravljen a ovo nam je kabel gdje možemo da koristimo bobinu preko oscilatora, preko električne energije, a to ne koristimo, ne treba nam, samo da bi pokrenuli uređaj, znači to nam ne treba. Ovdje ćemo, tu nam treba potrošač, znači samo nam treba samo jedan potrošač, to ćemo sad da odradimo. Ovo znači, ovaj nam kabel ne treba, ovaj sad ćemo da pokažemo ovaj uređaj koji u stvari može da koristi samo jednoga potrošača. Isti je princip kao što su ovi uređaji, a to je najprostiji uređaj. Ovo je napravljen malo savremeniji, lepšeg izgleda, ali i kao ovaj može da koristi samo jednoga potrošača. Evo sad ćemo istu radnju da odradimo kao što smo i radili sa ovim. Znači moramo da zatvorimo strujno kolo. Baterija. Treba malo da prođe vremena. Znači ono što smo rekli da jednoga potrošača može da samo da ima, i kad izvadimo tog potrošača, kad prekinemo potrošnju, znači kad smo malo pre rekli 3 minuta plus minus 20 sekundi zadržava struju. Znači može da bude i drugi potrošač, ali suština je u tome da je samo jedan. Da samo može da bude jedan. Znači, ako prođe više od 3 minuta plus minus 20 sekundi, morat ćemo radnju da radimo s početka, jer neće moći da toliko održi nepovratnu struju. Sa ovim uređajem
najprostijim i ovim malo usavršenim, proizvodim struju koja je minimalna 231 volt. Znači, ako je ispod, aparat ne funkcioniše. Mora biti i suština toga aparata je u tome da stalno proizvodi struju jačine 231 volt. Znači, ne postoji mogućnost, ako je manje, da aparat radi. Najveći kvaka svega toga je u tome. U mreži, u kućnoj mreži, jačina struje se kreće 220 volti. Znači, ovaj aparat pravi 231 i to je konstantno. A bit će vam pokazan i uređaj koji je napravljen, koji može da ima više potrošača, koji je savremen, koji je sakriven, koji niko ne može normalno da vidi. On čak pravi struju do 255 volti i sa tim uređajem mogu da proizvedem struju koju poželim, a to ćete u kasnijem prilogu i videti. A sad ta struja visokog napona koja se proizvede pomoću trafova mora biti spuštena na 234. Znači, taj najnoviji aparat kvaka 234 je dobila naziv tome po taj broj 234 zato što radi po tome tako što proizvodi struju od 234 volta i ta jačina je konstantna i može da ima bezbroj potrošača. U kasnijem prilogu ćete i to vidjeti. Evo, sad ćete vidjeti da je u gradskoj mreži oko 222 volta. Evo, kao što vidite, 222, znači kreće se oko 220, to je gradska mreža. U gradskoj mreži imam 220 volti. ...220, 221. Kada koristim ovaj uređaj za beskonačnu energiju, dobijam 231 volt.
Oh.
Ovo je uređaj Kvaka 234 koji služi za proizvodnju beskonačne struje. Kao što ste vidjeli, sakriven je i nikoga do sada nije video. Ja ga koristim za ličnu upotrebu. Ovaj uređaj Kvaka 234 je namješten da daje konstantnu beskonačnu struju od 234 volta. Sada ću prebaciti sa gradske mreže, koja je oko 220 volti, na ovaj aparat koji će dati struju od 234 volta konstantno. Pošto uređaj se prvi put uključuje, ostaćemo bez struje oko 6 sekundi. Za to vreme uređaj će da akumulira potrebnu energiju. Sad ću da vam pokažem da pravim struju jačine koju ja poželim. Evo, na primjer, 255. Samo što prethodno moram da iskopčam uređaje da ne bi došlo do kvara. Evo, sad ćemo da napravimo 255. Sad ćemo pogledati u mreži koliko imamo napon.
Ćao.